Union Home Minister Amit Shah Karbenglong Nura Kaklamalong Wangji. Akimi National Pension Ekaputhak Khamkhesi All Assam Government NPS Employees Association atum kachesong. Ni Grep Hop Harman Kachar Hiaseke Kipi. Kardom Pinyada Berta Long Penidi Sami Jilihan Sepi Non Arjita Bertang Tonpen. Kibangji Thang Thang ni Pankor Raporni Union Home Minister Amit Shah Karbenglong District Wangji. Alang ni Kibangji Adim Laki Denarong Nura Kaklamalongsi Adimaklong Patikpono. Union Minister Amit Shah Karbenglong Kibangpen Karbenglong Along Purkimu Nang Manpo. Lahenlo Nura Kaklam. Bangso Dimalong Si Kibangji Thang Thang ni Pankor Raporni Union Minister Amit Shah Kibangji Adimlo. Denarong voak hidiaklam kadokabe chiri pharo nakep ahidialong lia dimalong si radamaipi paman pompo. Union Minister Kibang Dimalong humthom helicopter kapasun jadim sidami selam ponno. Labangso dimalong kachisik chedang puthak non nilitum Karbenglong life denarong apherangki Bikrom Teron lasi alang ni long pen arjusina. Oh Kardom Karbenglong life kelang ratum doan. Pininil tum Karbenglong life team pen ladak jasemet labang phun orang long lo na dok mukak pen den arong adak labang so adak sidolo ladak bangke jasemet lalo nini velo non taring ko rap bangke no modi sarkar long kang kring minister home minister Amit Shah na komri jalam do labang so na komri hud ilitum Karbenglong pen sami ilitum la arlo song pen chenglok song bisi kathar tum pen chenglok la pen hemprek alam puthak pusami penangana labang so alam puthak sami nang klangpo pusi arjur ponong lo lasi ladak kiruget hai jasemet PWD staff pen penangan kace paduk do alang litum iruine sosial alang litum job parni job padap alang litum aju pangthang alang litum paduk pon lasi ladak ko PPC alang litum labang so sai ke pachun pon ape athema pini arni civelo pen apen ke da pange strict zone do po pen apen ke la dogmukak pen parokwa hithian ke gari chelenglong lelo gari motor stame hada lapu meeting na dun natum stame permission DC pensi permission nanglo donji lapen public do basme ladak ludlo pulote angkan chon lelo labangke strictly law and order hin pensi labangke cheparai ponlo ladak bangke nu deng pinita chewanong le langbong ra chewanong le ladak pensi ko pipi nangji pesame dak pensi pipon po medical pensi tame adak pensi tame dak pensi pipon po ala মহা এটা কাৰ্যসূচী হ'বলৈ গৈ আছে য'ত উপস্থিত থাকিব আমাৰ সমগ্ৰ বিশ্বত আজিৰ তাৰিখত বিশ্ববিখ্যাত এজন নেতা তথা আমাৰ সন্মানীয় ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া ছাৰে আমাৰ উপস্থিত থাকিব ইয়াত আপোনালোকৰ কি দায়িত্ব থাকিব এই কাৰ্যসূচীত আমাৰ দায়িত্ব হিচাপে আমাৰ গোটেই নিৰ্মাণ কাৰ্যটো আমাৰ ওপৰতে পৰিছিলে Adimaklong kapame senja phanpura Karbenglong Autonomous Council arlokido saikam thongke patum sidami do desang sepensi methang asayamo doan cheklem ponronti bomno bangsohot ke choki jonmate lunch package do anta doctor atuma hin pensi langcharipo punorak arna mamen pen than telikar klipon jasemet CM tuliram long hang kaping khat pon lapen retesing hi deputy speaker kaping khat pon ateng ilitul lam ki lampong ave pinji phan lapen hemprek alam puthak kache songdun thekji phan jakong horang arnam pensial lang litum chuhang pono lapen sigatli ta mesen pusi la solam puthak litum lada in charge do babu tip hale aju pardon long life lang litum panta tak nai ko phan sui de kadam pa jelo asi kalang Adap ni ditum Adap lora kanam mane than thili aso che paminai pura ilitum kechang honai deputy speaker ala rites sir ilitum hana pengkalo asila soteng si ilitum kaddu gabe takek togbi lapen kaddu ge chelang ben si ilitum chingbai si labang swasi ka kli phan pinia tarik hotlo la si pedap adap ilitum no bajia por labang swasi aklilo Kasi kurusa ateng pulote mipik asi noni samla Amit Shah ke bang je along letung Karbenglong arar phan mon sam ke bang ye phan angring thei pik la pen messenger pusi ning the bensi ning la
Keton kelang ke pangching ponjapan piniada porphai kepenote NSG commando lapen VVIPS helicopter anparta VVIPS cars do anangbong EC kacharli jimati drill asai sitami dengponpo Union Minister Amit Shah Karbenglong nang kahomrehot paramilitary force G+ category protection lapen advanced security liaison THECPEN ASL security cover si piponpo Denarong pen Bikram Teron Karbenglong live Akimi National Pension Exchange Husi Puthot Aban OPS Padupon Vernang Chipusi All Assam Government NPS Employees Association Atum Sayarpu Kachiklem Kli Kachisong Sai Kapangcheng Kedamtang Thangthang ni Phaingko Rocket Thamani Kheroni High School along All Assam Government NPS Employees Association West Karbenglong Arotu Akimi National Pension Kideng Aputhak Kham Khesi Ningkang Samse Chepaklang Ponpen Kachisong Sai Kideng Pon Assam Sarkar atum Akimi National Pension Deng Ponsi Ningkan Surihini Rapho Ningkanang Bongkelong Sarkar Achokumar atumaphan Pachobai Det Lopusi Kachesong Hot Alang Litum Akoiwan Series আৰম্ভ হৈছে অসহযোগ আন্দোলনৰ সৈতে আমাৰ আৰম্ভ হৈছে এটা চলি থাকিব আমাৰ এই আন্দোলন আৰু মুখ্যতঃ অসম চৰকাৰে আমাৰ দাবীৰ প্ৰতি কোনো সঁহাৰি নজনোৱাৰ বাবে আজি প্ৰথম দিন আমি অসহযোগ সৰ্বাত্মক অসহযোগ আমি পালন কৰিছো তাৰ লগতে মই এটো কওঁ যে ভাৰতীয় সংবিধানত প্ৰথম বাক্যটোতে আছে সমতাৰ অধিকাৰ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে সমতা মানে ইকুৱেলিটি ৰাইট অফ ইকুৱেলিটি ইকুৱেলিটি মানে এটোৱে নহয় যে যিসকলে আইন প্ৰস্তুত কৰে তেওঁলোকে নিজৰ বাবে সকলোখিনি কৰি ল'ব আৰু বাকিখিনিৰ বাবে একো নিদিব কাৰণ আমি দাবী কৰিছো যে এমপি মূল আদেশকাৰী হ'ল আমাৰ সদৌ অসম চৰকাৰী NPS কৰ্মচাৰী সন্থাৰ আদেশ মৰ্মে আজি 2021 চনৰ 23 ফেব্ৰুৱাৰীত সদৌ অসম ভিত্তিত সকলো NPS কৰ্মচাৰী বন্ধুৱে নিজৰ কাৰ্যালয়ত বা নিজৰ অনুষ্ঠানত গৈ তেখেতলোকৰ এটেণ্ডেন্সত সহি কৰিব কিন্তু কৰ্ম নকৰে অৰ্থাৎ আমি Alang litum kehang atengki non akimi kedengpon National Pension Ekabang Sarkar atum CN Thusi Puthot Aban OPS Ekabang si Paduponang Jipusi kehang Padupon Kheroni Pen Mohanteron Karbenglong live Biswana District Karbi Cultural Society Amaitum Kapater Pipanalong Karbenglong Autonomous Council Cultural Affairs Lapen Rasinja Asongatum Chirap Chitudunsi Nikre Pharman Kachar Heseki Kipiasai Kedeng Karbenglong Autonomous Council Cultural Affairs Society Campaign Jutang Jubat Nim Rokom Ahin Kapachithanga Saya Momati Kangbotang Asona Mungkiri Tarli Bomsi Puthot Kepangdang Thujia Phanpura Along Seki Kipiasai Padupon Bomno Lason se Biswana District Arlokedo Akarbia Tumalong Anta Ingdang Namsi Kedamtang Niphai Inkoy Rocket Thamani Number Hini Solaikha Chingdai Terang Arong Vaisong Pathok Lamalong Biswana District Karbi Cultural Society Amaitung Kapater Piponanong Karbenglong Autonomous Council Cultural Affairs Society Lapen Rasinja Asongatum Chirap Chitudunsi Nikre Pharman Kichar Heseki Kipiasai Dengpondo Bangso Kecharhi Aseki Kipialong Aluhi Sarpo Karbenglong Autonomous Council Deputy Secretary Son Singh Terangpen Nikre Pharman Kacharhi Aseki Kangpu Pipanalong Karbenglong Autonomous Council Tribal Resource Officer Dilip Kathar Rasinja Asong Kongchun Bangpi Hulmoti Teronpi Rasinja Asong Maipi Karon Hansepi SGB Raju Terang Kacharhi Aseki Kipialong Chitongdun News Text Report Karbenglong Live Karbi lang PRI long lang kachinglu damhot lang ke jangchok arisumar banghini atumaphan nini pleng dera phisi alang nitum kithitang arpum longpondo kedamtang thangthang ni phaingkar ra isiarni baithalang so police station adong het Karbi lang PRI phukup abi pualong banghini arisumar atum lang kachinglu damhot kopai ke lang no pen lang jangchok lo Pherangke Birta nang kepale atengke halabang soarni Chinthong constituency kaparlo dehang arong amekar Mensing Senar Asupo Bidya Senar Arta Krenar Ket Lapen Langhonjar Badong Senar Arong Amekar Babu Singh Senar Asupo Sonjoy Senar Arta Inkora Isiatum Bangso Araidong Langka Chinglu Damahotsi Langjang Choklo Lasopi Penang An Retardiblo Sidami Teklong Nidano Halapu SDRF Abitum Peta Penang An Ki Retardib Chepadu Ponsi Nini Apimati
thang ni phain ko rakit thamani arni kangsam por phai isi malom si banghini kithi dangar pum bothat langso adolong adungsi longpon Kopai kilang nopen apran kidam ji arisuma banghini ta bothat langso higher secondary school alongsi Charlie Don Bom Hamran pen Daniel Inghi Karbeng Long Lai Dipu ahitiaroy jening mil arialong todap adap apor malom inut artaningan troxikia braketom asarbura kitiarpum kilongpon Dipu arong sopi jening mil ari kilipet alang royalong todap adap inut asarbura kitiarpum radatum kiteklong lokajok tong sekot police atumophan pachinisi bangso kitiarpum humdamlo Kitilo dabang pu dipu dharana lasor dhani kalita ek tuni kalita pusi bangthekpon Ahema sora tumpen kapachinia tengke tuni kalita kedamtang thang ni phai trainer cap arni pensi kangbo la so joini retar de bomno bonta alang liki thiarpum pini ka che theklong loka bangke ningduk lo pusi chithan halapu police atum tuni kalita ki thiarpum postmortem aphan ponno News Desk report Karbeng Long Live Tangte pinia Adap Abirta ke lapon sakang toniklo domi thakmi kardom